The winner, in first place, who's going to be singing on stage in Lisbon in May, at the Eurovision Song Contest 2018, representing San Marino, is Jessica featuring Jennifer with Who We Are! Il-kantanta Maltija Jessica se tkun tirrappreżenta lil San Marino fil-Eurovision Song Contest li ġej. Jessica se tkun tirrappreżenta lil dan il-pajjiż xkejken bil-kanzunetta Who We Are. Din hija t-tieni darba fl-istorja tal-Eurovision li żewġ artisti Maltin se jkunu f'kompetizzjoni diretta bejniethom għal żewġ pajjiżi differenti. Fl-2006 Fabrizio Vaniello irrappreżenta l-Malta bil-kanzunetta Ajdu, fil-waqt li Kit Camilleri kien fil-grupp 641 għall-Iżvizzera. Dakinhar Malta kienet tagħti 12 punt lill-Iżvizzera, fil-waqt li l-Iżvizzeri ma taw l-ebda punt lil pajjiżna. Fis-selezzjoni ta' San Marino kien hemm kantant ieħor Malti, Franklin Calleja, huwa ġie fil-5 post. Sa dan it-tant Malta u San Marino se jkunu jikkompetu fl-istess semifinali tal-Eurovision, jiġifieri it-tieni wieħed nhar il-ħamis 10 ta' Mejju. F'kummenti li tat wara li rebħet, Jessica qalet li tħossha sodisfatta li kisbet il-biljett għal Lisbona.